naning heran nanang tekening naning aning nanang heran sawire nani prakat rumah dadi kutun kasur dul iwasin tuh tinggalin bajang-bajang runo-runo nih neng dia nang oko-oko abu ngai oko-oko petangan itu sing jonge oko-oko nih kal bahas nama runo-runo nih truni nih tuh menggut mesra durung motor tuh nang tuh mirip kal kopasih lakar apa ada tuh melukat mapanjani banyu pinaru jok nani pragat cuma singke nani iri mujang iri pepelajaran agama Hindu itu nah bo kesama dirago sing dadi matsario sing dadi riati wah iya petan nani nih nyamatang matsario iri hati mulet basang nanang ini ngapetan cai itu mulet mati yo yang basang mulet oh bayah nani ngajak mepetau yen kene teh semangat paro sekoduno bajang-bajang runo-runo ne lakar membanyu pinaro dong cai sing iri nepoke nak megelut mesra sing beh ne nanang sangat ngabdian anak ibuku nani abangnya bergaul abang nempo truno-truni ini tuh mau banyu pinaro iri nanang nepoke nak megelut mesra dah ingat memori nana duga Struno ngajak memenan cai nani yen kene gen tingkah nani ne sing hubungan nani lakar dadi truli truno lingsir to wis wangi banani ne kapah-kapah ada anaknya mada sing besu sing jalan nani jak perakat membelut sing lah tunangan aja membanyu pinaro kene nang Icang sebenarnya nang sing demen Icang kerada geruduk ngawang ngacau ngelot mengkaneng cuma orang banyu pinaro ngerti sing kesuk seman banyu pinaro atau trono itu nah dong itu mang kesuk seman yang penting man besu nganeng cewek tuh nah ane ulati tuh nah ane utama oh cangsing tadi gitu terus nani ngelamut bukok gitu sing ado lah karena dina ngukunya nah kalau ngajak nani sing ken ada pepatah mengatakan tresno ni sing perlu wale anak lale kan tresno tujuh bobo ini nah doni dawane nah jangan jadi mata kon aja nana apa kalau takonang nanti apa kesukseman banyu pinaro atau nah bangsing bisa nyamatang doge bangsing rada geruduk truno ne megane yang mesra menggelut mesra ke pase ke danu ke walau sing nawang kesukseman banyu pinaro atau nah dong nani nguji nanang dong sing nguji bangsing mul peragat mulo keto yang bos ay dodane ini nang mat aduh nih bo nanang keliwat belum dah sing kegan yang pedang nawang bedik dah muncul nih dong anding lah nanang apa nih di nanang banyu pinaro nah
banyu tegasnya nih ye toyo air kita masih tinggal jana menpinaruh yen pinaruh beruh itu nih dingo nana beruh tuh kepintaran kejelasan kita masih Pak Guru Dewa Sarjana ngajen tugas Chinese dena sing yo keliru gue berarti nana nyamatan dekan nani banyak kan saya bener nah itu makrano jangi ragu kaya stonen melajah pengen kenang bangsa ngungkap di kalani nuna saja ya nungkap kan sing konsentrasi ragu nih aja dah saja tuh kan nak kesuksesan blog gitu sing asal ada masuk logika ya kita mau yang sing kaya angkap kayak lagi konsentrasi makanya lagu harus bagian belajar tuh baju Ismail tuh yen nale tasien nak dua dakonan melukat pengadaan kesuksesan bersihin malu, bersihin cedok itu mirip boleh banyak orang protes ya nana aja penonton nana blog gini nah yang penting tawang bedik banyu pinan air kehidupan ini ragam apang hidup apang sejahtera apang kerja patut diragam lajana benar jadi sing belajar gelap hidup video kegelapan kocak saja tenang mudah-mudahan nanang sepinya nanang senawang ida itu pragadang beli leo ya nanang ngomong leo beli malah blog minang aja pragadang buku menunang kadang nanang ada masuk aja pragadang malu masuk ada ayo jalan